是吗？好吃。来，好吃，为什么吃这么少？啊，才一个汤匙，不要，不要，真的。yang kayak nggak terlalu banget. 来，像2980。OK。OK 哈。好，在这里。你要买这个拖鞋？对。啊，是叫你管公公买这恨天高的镜。恨天高。哇。你为什么？哦，你脚好大。我的脚好大。哦，你的脚好大。那个是对面的衣服。啊，对啊，他的衣服很小啊。会成功。好瘦。Oh, masya Allah. Ya enak lah, ya wes alhamdulillah. Kan masih butuh sama aku. Oh. Sendiri. Tidur anak kecil, jadi aku pakai kamar sendiri. Enggak lah, itu bagus banget lah. Nah ini kita mau beli ya. Oh ini contoh-contohnya. Oh. Oke oke. Itu nomor 7 kan? Iya. Oh ini bro, nah. Iya. Kamu yang mana? 那我给你原资料，然后分析。可以。然后那个的话，会是一般全部分析，可以给你。好啊。然后会传简讯给你哦。好啊。你看到的话要。550. 550. 对。可以。这个7号对不对？7号。对，7号。对哈。来，像2980。OK。OK 哈。在这里有没有那个卖3000送300这样没有吗？哦，没有哦。OK， 谢谢。哎，他这个很好看。 Mungkin di online juga. Iya. Online punya outlet. 好，那你给我22哦，22。传流的第三。好，谢谢。Oh, 谢谢. Kita harus mendapatkan ya seperti ini. Ini kita ceritanya ada dekrok ya. Akhirnya kita dapat satu, alhamdulillah. Yes. Ya mumpung di sini kamu mau ambil enggak? Kayaknya ini inden bro, ini belum keluar. Nah, wes lah kita pulang. Apa mau lihat Adidas ini? Mau beli Adidas bro? Ayo kita pulang. Din Tai Fung. Ya, sedikit. Aku kan terbayang-bayang. Gedean nggak apa-apa. Nah ini kita pulang ya. Alhamdulillah harus mendapatkan bersama Mbak Bro dan Mbak Vika. Ini anggota baru ini. Halo, siapa namamu? Siapa namamu? Vika. Vika, oke. Ini Mbak Sahwa ini. Alhamdulillah. Nah ini kita ke jalur orange ya, Nansi Chiao. Nah seperti ini ya. Ke Dongmen kita ganti kereta. Sekarang jam 4. Tadi gara-gara nunggu aku. Enggak lah. Ini umur 20 selama tahun. Iya kan nggak tahu. Tuh, ada tempat duduk. Nah, kita pulang ya. Alhamdulillah. Ayo. Kita naik. 去哪里？ Cimai. 买什么？ Dusi. 要买拖鞋。你要买这个拖鞋？对。啊，是叫你管公公买这恨天高的镜。恨天高。哇。你为什么？哦，你脚好大。我的脚好大。哦，你的脚好大。还有。还有什么？你也踩好前面。那个是对面的衣服。啊，对啊，他的衣服很小啊。好像小孩子穿。对呀。哦。
啊，看到小孩子的情况。他很瘦啊，没有肉现在。对呀，他上。减肥成功，好瘦。那小孩子的穿。现在他45公斤而已。今天来看那个。45公斤差不多。里面跑到，拖鞋不好穿呢。好穿。舒服。哎呦。但是很高，比较高一点。哦，那很舒服。哎呦，这个脚会痛。不会动，跟这个一样。有穿袜子你里面这个会，里面这个超的疼呢。那个是没有关系，本来它是这样。那个痛。人这要刺激。比较不会滑滑。脚才不会滑滑。你这个没有啊？有。也有。一样有。我看。这个无啦，这一卡无啦。我看。没有，你那个底部没有啦。这只没有了，这只好穿了。这个也好，这个更好。更好，你会痛，不喜欢不穿。会，这个好东西，这个。好东西就是好东西。我好喜欢。哎呦，难看死了。这个好看。啊，你买这双多少？500块。500块。嗯。哦。看多少钱？500块哦，眼睛也没有看到。500块。这个是不吸血。哎，这个好像在这里。因为我的这个走那个什么。你这双才是好鞋子啊。对呀。这双不好了。对。买一买呀。换换口味的。好了，你换换口味。这个脏到下衣没有关系。哦，不要。OK了，我现在回家，太太要不要回家？忘一趟。不要忘记衣服，还有菜都给他拿。这是太太的。太太的裤子自己拿好的。太太也买裤子，我太。别乱买。太乱买啦！你也乱买。太瘦，没有人花钱。对呀，好的。要不要回家？等一下再回家。好的啦。送你拿好的。拜拜。你知道锁你知道吗？Pulang. Oh, banyak banget loh. Kita pulang ya. Ini aku jemput nyonyaku, segini banyak barang yang harus dibawa pulang. Ya, nyonyaku sibuk nulis nomor, ora kaget dan biasa. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayu, semangat. Nah, ini ceritanya hari ini nggak masak teman-teman. Anak-anak nyonyaku semuanya nggak ada yang pulang makan. Terus nyonyaku nulis nomor. Hari ini libur masak, jadi ada kalanya anak-anak itu pengen makan di luar. Nah, ini aku mau bikin nasi goreng ya, karena ada nasi, terus ada telur, ada sayuran. Jadi bikin nasi goreng yang simple. Di sini ono telur 2, ono rebung, ono buncis, ono wortel, bawang merah, bawang putih, cabai 1. Ini termasuk bumbunya lengkap. Biasanya nyonya aku tuh cuman bawang putih 1, nggak mau banyak-banyak. Ini karena banyak banget bahan, bawang putih banyak, bawang merah banyak, jadi tak banyain. Cabai 1 air, nanti nyonya kepedesan. Nasi goreng bawang merah banyak tuh enak. Kita tambahin minyak secukupnya, bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, ini aku pinggirin ya. Tambahin garam secukupnya. Ini apa, kuning telurnya membeku menjadi es.
sayuran masuk ya, biar mateng. Jadi ini tak ungkep dulu wortel sama ininya biar mateng dulu. Seperti ini kita aduk-aduk. Banyak banget ya. Sedikit ya, tambahin micin sedikit ya, jangan asin-asin, Nyonya nggak mau. Gula dikit. Nanti agak semuki-semuki gini. Nyonya aku kan nggak mau makan banyak-banyak ya, kita kurangin aja. Tadi besok bisa bikin lagi. Telurnya jangan dikurangi. Ini tambahin nasi. Nasi semuaan. Nasi goreng warna-warni, pelangi. Nyonya aku lagi diet ya, aku nggak tahu nyonya aku mau makan nggak. Sebenarnya ya tak osengin. Kalau nyonya nggak mau makan ya tak makan dewe. Nah gampang loh, cuman kayak gini. Aku minyaknya yang kayak nggak terlalu banget. Gini coba. Kalau nggak mau ya tak makan dewe. Nah jadinya seperti ini ya. Nasi goreng warna-warni, ada buncis, ada wortel, ada rebung, ada telur. Nah seperti ini. 我没有放很多油。 刚刚好，好吃啊！没有啦，一个辣椒而已，什么辣？要吃啊，吃5个汤匙这样好啊。5个，好了，这样而已。太太是真的减肥啊？不好吃吗？好吃。那好吃，为什么吃这么少？哎，菜不要吃这个，这样。 吃鸡都不好吃的，得硬邦邦，是不是？哎，不会。那哪有可能吃东西这样而已？好了，这样一汤匙好不好？再一汤，好。才一个汤匙。不要，不要，谢谢真的。嗯，这个是鸡都不好吃，是不是？好不好吃？好吃啊！再来一个这样。不要了，这个我吃啊。OK。bismillah。 不会太油啊，太太，是不是很好吃啊？为什么太太不要？吃太饱。Nah, nyonya aku itu istiqomah ya, istiqomah diet. Gak makan ini nasi gorengnya termasuk nasi goreng healthy kalau menurut saya. 这个不会太油的油，一点点，对不对？饭也 QQ， 又甜又鲜又好吃的，放酱油哈。Pedas-pedasnya cabai 1, sopan santun.
Nasi goreng ditambahin sedikit gula itu enak. Ada pedas, manis, asin, gurih. Nah. Ditambahin kecap sama ditambahin gula itu sama aja. Kecap itu juga sugar, juga manis. Kita habisin ya. Membuat dadal giat ini. Kita lanjutkan ya. Bismillah. Ada rasa kecap-kecap gosong dari kecap asin. Ini kecapnya itu nggak yang terlalu manis, makanya tak tambahin gula tuh ibaratnya kayak kecap Indonesia. Seperti ini.都花光光啊！等一下，要拿柚子，你说这个要不可以要拜，不可以不行啊。手机有没有带？中药有没有带中药中？药没吃啊。要不要戴那个帽子？口罩不用戴了，不会呼吸，对不对？这个放里面是好的里。面就好。真的，我一包药拿在这边。对，放里面了，放中间。戴口罩是一时一时的。不要戴耶，真的现在什么感很多哎。现在有很多毛病，哎呀，对呀有什么戴是一时一时的。要戴啊，车上人很多，很危险。你白天人比较多。那个有什么毒？这个啊，脏脏的。来，我猜一猜，这个什么东西啊？中药啦，昨天那个了。没有了。没有办法了。走。要不要戴一扇？不要，要。戴漂亮这个啊，不要太长了。我这个比较那个坏掉。坏掉，我没有看。戴乖上。这坏。小心啊！拜拜。Bersama saya Yayu Cahayu, semangat. Nah, ceritanya ya teman-teman, kemarin itu saya pergi sama Mbak Bro ya teman-teman. Hari ini, video ini direkam itu tepatnya pada hari Minggu. Kemarin itu saya pergi sama Mbak Bro nyari sepatu. Mbak Bro nyari brand MLB, saya nyari ini sendal krok ya teman-teman. Saya itu punya cita-cita banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi uang jajan saya itu memang saya kumpulkan di bulan ini, kayak
nggak yang terlalu keluar kemana-mana, nggak yang terlalu jajan apa-apa kayak gitu. Terus ini aku alhamdulillah kebeli sendal krok ya teman-teman. Saya itu gimana ya, memang lama banget itu memimpikan banget pengen punya sendal krok ini teman-teman, pengen banget. Tapi kalau modelnya saya itu belum tahu, tapi karena aku punya model yang itu, ini tuh model hiker punya ya. Kita cobain lah, cocok apa enggak di saya. Kaki saya burik. Modelannya seperti ini ya teman-teman. Aku suka yang ada gerigi-geriginya ini, biar ada sensasi kayak gitu loh teman-teman. Jadi ono kesan mewah kayak gitu. Ini sebenarnya untuk hiker. Hiker itu mendaki gunung seperti itu. Kalau nyonya aku bilangnya ini tuh ada gerigi-geriginya, ini katanya nggak bagus, katanya nggak enak. Tapi aku suka ya teman-teman. Aku percaya kalau yang namanya sendal krok itu pasti nyaman. Ini tuh nyaman punya, itu pastilah. Terus ini harganya kayak gini ya teman-teman. Ini model tipe nih krok hiker escape clog. Nah seperti ini. Aku ukurannya ambil di ukuran 7 teman-teman. Yang lama itu juga ukuran 7. Jadi kayak gini punya. Alhamdulillah ya kebeli ini. Seperti ini. Nah jadi kira-kira seperti ini. Nyaman atau enggaknya itu tergantung ke selera juga. Sendal ini pun juga nyaman, sendal yang ada di rumah. Ini tuh mungkin kayak yang gede banget gitu kelihatannya, tapi aku suka. Nah, dalam video ini tidak ada maksud pamer ya teman-teman, karena memang ini adalah real life saya, kehidupan saya. Jadi alhamdulillah kebeli sepatu ini. Karena memang ya butuh waktu yang lama. Ini tuh ibaratnya sepatu pakai uang saya sendiri, uang jajan ya teman-teman. Jadi saya akan kasih lihat uang receh-receh yang saya kumpulin. Terus akhirnya bisa kebeli sesuatu apa yang aku pengen nih kayak gitu teman-teman. Tak kasih lihat. Ini aku kasih tunjuk ya teman-teman. Ini tuh uang celengan aku. Ini tuh pakai kaleng-kaleng bekas biskuit yang dari rumah Ama, yang dari Taichung punya. Ini sebenarnya mau dibuang, tapi aku tuh jiwaku eman-eman. Daripada beli celengan ya teman-teman, mending beli kayak gini, mending kayak gini aja. Nah, ini jadi uang-uang receh aku, sisa-sisa uang jajan aku kayak tiap bulan itu aku kumpulin ya teman-teman. Saya tuh seperti ini teman-teman, tidak huru-hara juga sebenarnya. Jiwanya tuh ngirit kayak emak-emak seperti itu. Jadi aku kantongin kayak gini tuh ada 200 NT. Terus ini 200 NT, 200 NT, ini nggak ada 200 NT. Terus receh-receh kayak gini nanti tak kumpulin. Tiap bulan tuh selalu ada teman-teman. Soalnya kalau dibawa ngalor ngidul ngetan ngulon receh ini tuh berat banget ya. Jadi kayak gini nabungnya pelan-pelan. Ada yang ditabung di bank, ada yang ditabung di umplung ya. Seperti itu. Saya kalau beli celeng-celengan itu jiwanya eman-eman. Mending kayak gini aja. Nah jadi tak kumpulin, ini dompet dari nyonya. Dari kosmetiknya nyonya dikasih. Nah jadi tak grendel-grendelin kayak gini. Nanti kalau kumpul banyak bisa kebeli baju atau apa kayak gitu. Nah, ini wes tak ambil sebagian ya. Karena sebagiannya itu tak beli sepatu itu. Sendal krok. Nah, konten ini nggak ada maksud pamer ya teman-teman. Sekali lagi ya mohon maaf. Karena setiap orang itu punya kepuasan tersendiri ya dalam membahagiakan diri sendiri. Ada orang itu yang suka banget kalau misalkan makanan mewah seperti itu. Kalau saya tuh lebih suka makanan yang biasa, yang penting pedas kayak gitu, makanan Indonesia. Ada orang yang suka beli tas, ada orang yang lebih suka beli ini sama beli itu. Kalau saya itu membeli sesuatu itu mikirnya tuh lama banget teman-teman. Bukan karena terus ini beli terus itu enggak. Sebenarnya itu dalam jangka waktu yang memang lama banget. Sepatu ini tuh tak idam-idamkan itu lama banget. Terus akhirnya alhamdulillah kebeli. Kebelinya pun juga pelan-pelan kayak gitu. Enggak yang saya juga enggak pernah mengucapkan kalau misalkan saya pengen ini tapi saya batin kayak gitulah. Ya bismillah nanti suatu saat nanti kebeli kayak gitu. Nah, alhamdulillah. Untuk harganya itu berapa? Ada kualitas, ada harga kayak gitu ya teman-teman. 29.980 NT itu kisaran kayak 1,5 juta lah, tapi kurang 1,5 juta kurang karena krus kan naik turun ya. Kalau sekarang krus rendah. Nah jadi alhamdulillah banget ya, bersyukur dengan rasa syukur yang teramat sangat.
Kalau misalkan ditanya nyaman mana yang ini sama yang Skechers itu, kalau menurut aku memang lebih nyaman yang Skechers ya. Tapi ini ada kalanya kalau buat pergi-pergi. Nah, dari sampingnya tuh mewah banget seperti ini ya. Menurut aku teman-teman. Alhamdulillah lah, dengan rasa syukur yang teramat sangat lah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan celengan ini penuh ya teman-teman. Diisi lagi sisaan uang jajan kayak gitu. Nanti bisa kebeli entah itu baju atau tas ya. Ini di pasar ya. Nah, mumpung kayak gini kita ke pasar. Hari ini panas banget ya, Masya Allah. Ayo ke sana lagi. Aku semasa udah jalan pindah. Oh, ala bilang jangan pindah, jangan pindah. Rasa pindah. Hari ini pasarnya rame banget ya, seperti ini. Karena hari Minggu. Ini baju ini yang murah. Seperti ini wajan. Semua ada ini. Ini namanya pasar. Pasti semua ada. Ini yang murah. Ini keadaan. Nah, ini buah-buahan. Oh, sandalnya kayak gini ya. Oh. Setar membahana. Ini semacam sandal krok kayak gitu ya. 200. Makanan Taiwan ya. Taiwan tepintang. Yang sebelah sini tutup. Dari di situ rame banget nih, sini juga rame. Semua.